You already know. Au fauqa arba'ati ashhurin. Ayakula wallahu la amta'uki au wallahu la amta'uki khamsata ashhurin fayuhmalu arba'atu ashhurin summa yutalabu bil wad'i au talaqi kama sayati wal aslu fihi qauluhu ta'ala. Kita doanya ulang kali. Lapuk lalu malah now. Ladin yu'una min nisa'ihim al-ayat wa yasihu ila ul abdi wa zimmi wal maridi ka ghairihim wa ila usukurani katalakihi qad katalakihi sahihi alal mazhabi wa taqaddama sihhatul ilahi fi badani wa sayati darbul muddati min raj'ati wa yasihul ila'u minal ammati wa dhimmiyati wal maridati was saghirati wal jadidu annahu la yakhtassu bil halfi billahi ta'ala wa sifatihi bal law allaka bihi ay bil wat'i talakan au itqan kaqaulihi in wata'tuki fadarratuki talikun au fa'abdi hurrun wata'tuki falillahi alun au lima allakahu bihi awil iltidami kurbati kama yamtana'u minhu bil halfi billahi ta'ala wal qadimu annahu yakhtassu bil halfi billahi ta'ala aw sifatin min sifatihi li annahu ma'hudu li ahlil jahiliyati al hakimina bi annal ilah ta'ala wa qad abtalallahu al-hukma duna sifati ya qawlihi lilladzina yu'luna min nisaihim al-ayat walau halafa ajnabiyyun alaihi ala wat'i ay alal wat'i ka'an qala wallahu la atuki fayaminu mahdatu ay khaliyatin anil ilahi fa inna nikahuha fala ilaha bihalfihil mazkuri fala tudarrabu lahu muddatun wa yalzimuhu bil wat'i qabla nikahi aw ba'dahu kifaratu yaminin fi halfi billahi ta'ala walau ala min ratqain aw karnain au ala majbubun ay maqtu'un zakari kullihi lam yasih hadzal ila fal imtina'u min wat'iha
la imtinaihi fi nafsihi, lam tana'ahu fi nafsihi. Wa qawlu tsani yasihu li umumil ayati sabiqati wa qata'a ba'duhum bil awwali wa ba'duhum bisani. Wa ala sahihi la tudarrabu muddatun lirtiqai awil karnai lianna imtina'a min jihatiha wa faidatu sihhati ta'simu faqat wa faidatu sihhati ta'simu faqat wa man jabba ba'da zakarihi wa baqiya minhu qadral hasyafati yasihu ilauhu walau baqiya duna qadriha faqad jami'ihi.